Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Закон. Закон. Соблюдение закона. Закон үтәлеше. Соблюдение закона. Закон үтәлеше. Владимир Путин поручил проверить соблюдение закона о добровольном изучении родных языков в регионах страны. Владимир Путин ил региондарында туган телде ирекле өйрәнү турасындагы закон үтәлешен тикшерергә кушты. Владимир Путин поручил проверить соблюдение закона о добровольном изучении родных языков в регионах страны. Владимир Путин ил региондарында туган телде ирекле өйрәнү турасындагы закон үтәлешен тикшерергә кушты. Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски».